Vas pozdrav, u današnjem tutorialu ću da vam pokažem kako da zamijenite ime računara. Znači, zašto to služi, vidite, ovo je ime računara, znači ovo bukvalno ime računara za Ubuntu sistema, znači koje su bazirane na Ubuntu. Znači, evo, znači, da ukucamo šifru. Dobro. Znači tako. Sad kad idemo u terminal, vidite, ne sviđam se ovo ime VirtualBox. Hoću malo da skratim to da izgleda VBox. I sad što treba da uradite, pokazat ću vam dva načina kako se Ubuntu promijeni ime računara. Znači uđete u terminal, znači application, accessories i terminal. Kada ste tu ušli, kucate sudo razmak nano razmak kosa crta etc kosa crta hostname. Enter. Sad nas traži šifru. I to je ime vašeg računara. Znači, sam ga sad ovdje upišete šta god želite, recimo. Ako želite čitavo ovo ime i promijeniti nešto drugo, doći mu tu možete uraditi. A sad za ovo VirtualBox ću da promijenim u VBox. Pardon. I VBox. I znači da biste ovo kao zapamtili, idete CTRL-O i onda idete Enter i da biste iz ovog izašli, idete CTRL-X. I znači to je to, ali još nam je jedna komanda ostala. To je, znači, možete gornju strelicu da sve. Znači samo sudo. Sad nam treba komanda sudo nano pa kosa crta etc kosa crta hosts. Sad ovdje gdje piše šta je već koje ime računara vaše bilo. Znači to ime koje vam je već bilo. Znači samo znači samo da selektujete nebitno. Znači obrišite ga, napišete ono što ste tamo napisali. Znači tu napišete, ovdje tu kaže, znači ono sad idete CTRL-O, Enter, CTRL-X. Znači ono je sad promijenjeno i sad možete ići na turn off i restart. Ali dobro, znači kada restartujete računar ili virtualnu mašinu ili što god, znači pauzirat ću kad bude restartovano. Evo ga.
Znači sad kad odemo u prompt, šta već, pisat će ono ime koje ste promijenili tamo. Isto tako kad se odlogujemo, vidite kaže terabyte on, terabyte vbox. Ima switch usera. Kaže ovdje terabyte vbox. Tako da, to je to. Sad ću vam pokazati na koji drugi način možete uraditi. Kad ste u novom interfejsu stisnite Alt F2 i GKSU pišete, gedit, razmak, pa kosa crta etc, kosa crta host name. Znači ovo je drugi način, ovo ste već radili na minutu. Ovdje traži šifru. I ništa se ne dešava. Znači, ovo je bila prva